KMS Daturi Kasi Food Stall Kabadan Hasenda berkeseruk ba National Highway 6 Haum Sau Nongkrai Riboy District Kaya pi kijing pam tenrai ukasi Ibabang basngem pha Nadu ki tendong ki jur tendong ki do babunjaj kum ki tham ki shalanai ki semprong do tli bat kiwe kiwe hang nai pilaru banyo yo pansau pan karo panding bat ki shatni babunjaj Om tanggata kado masih terkong do senyang terkong yang rendia bat kiwe pat pan pensyngam syushu pilaru banyo ki so isnahi kum ki jinjar il so yong so trun so persyong bat kiwe kiwe hakador kababit bah Pilaru ban order lupa dak pun ni WhatsApp sangi hau nomor prah nyau lain dai lah nyau lain nyau Kumbasan ngut kinang India kila cara bor hamali haki bro ki king suloi ong katanat patai kubor AFP ban agatulong kubor pahara Katai kajingjia kalajia hakas ngipalei minta katayo hajan kopri Haka benta ke basyati jong kamali yaki nong tray lapan tray dakawe company ke badan benta hagi project berpoi boarding. Haden ketika jing sya ara bor kiwe pat kinong tray India jong ketika company kila sya pan kendria no sya kanong ba mako. Kat hadu uba lapan mi ya kaneka kubor om padan kano kenuhun ke bakam ke jing kli alor ketika jing sya ara bor. Ngipen dikna ya ke jing sya ara bor jong kisan ngut kinong India laong nong wikmat jong ke company haka AFP. Kiwe pat kinong India ki batrai hak te company lapan kendria no sya bamako ulapan rap omdan kano ke kenhun ke balakam ya ki jing syara bor hadu menta ka mali ke belasan syar menta la ke kenhun sipai junta kala yele bente lakam ya ke jing kelumar ke balanang kiu ke balakeno ba ki de kenhun runar pat ki jihadis ki bede ka Al-Qaeda pat ke kenhun Islamic State Kajing long jing man hakaliang kajing yada kala penjur jing hakaliang ayo ke kot hakate kari ke beduk hakaba ke kenhun bayade ke Al-Qaeda na ke peta kajing Krisyan ya kanyam Islam bat ki Muslim JNIM kala penjari ya kajing khang penyang ki kamra bori ki bade ki bari ki long ki bajujia hakate kari kabala syakta ha ki jingle don bor bagi jingle na do usnam arjar khatar ki jihadis jong ka JNIM kila ra bor ya arut kinong Emirati berduai unong Iran hajan Bamako hau penai nailur menta usnem. Kila supply im hak tayo ke beladap hak benta ke jingsiu bai luksan ke ba omdunai ke $100 million. Ia tu kitlong kubor ki wiajan berkete ke jingjia.